Komisi benta ban penkrek ban penhek no ya kat lingsung ke jela ke badan umroi usembut menteri ke sorkar jela bad ubderu transport minister ubak singa balang dhar menta ke sini ke apply trik nailur balai benjurip ya kat lingsung ke jela ke badan umroi ribu district bad bani kendu iki bor berdipek ke Airport Authority of India naga benta ke jing tumu ban penhek ya ketika kat lingsung haswa baute menteri ke sorkar unjurip ya ketika kat lingsung la penlong shwan ke jing kendu lang ha conference hall ke umroi airport Hakapala sa kilang na kajindon lang MLA ke umroy, uba daman bait lamare, u chief secretary ke sorkar uba PD walang, u deputy commissioner ke riboy Abilash Baranwal, baru ladon kat original executive director ke AAI, bat kuntup ru ke officer na ke sorkar jela bat na ke Airport Authority of India. Ini meninggal don ke meeting bat ini officer government of India tu, Komisi Aviation, angkat bat ini nongpek pada hari airport ini. Agak jadi don lang buat chief secretary dongi, buat commission secretary transport, tapi di very official buat transport pangan. Angkat baru lokal ini, mah teman baik kembali baru lokal ini sini bakal. Jadi perlu ini kita jambil baik bah ini government ni lah, serius bah ini bukan expect ni lah. Tapi soal pendidikan kita ada yang ngomong fiscal. Dan mentara tu belum mentara yok dan second report naga airport atau India ke possibilities kadon tak badon kat tu ni bagi habuk ikan bersorkar India lembaga civil action industry nama ke kartung ke drawing ke plan kila layout apa ini kartung bergilitas sebagai kila dan imatkan long possibility ban expand airport dan don kat tu ni bagi guidelines sebab ya keren berbagai union government kam in excellent kat tu bani nam prosedur maka expansion kat mesori balik mentan bagi lapi import kadon galam expand seni media plus tu hab acquire kumas kan riu akar bat extra additional land bat riu akar ga parking bay juga airport kata yang beni dia kata next day after tomorrow will be having cabinet you get clear fast in the cabinet we will move ahead with the government of India. Dan kat tu kan ni guideline bahap exam ni nak request government India. Kalau exam ni kita inala bermantra lagi bila ada kumar pada E320. Pada 320 belum hilang. Kalau ke 320 itu berbasis Pak Prabowo model 321 pada model. Kalau kat tu muslim kita ni is possibility ni Andai don stok tu kan di bapa don di hap exam hap request ng government of India. Lagi exam ni kita kalau ahead of the course. Nak kata di exam kita aku belum mentah ni kerai kelak ban long very genuine kan hilang expand kita untuk aku kan sini. Nampak ni expansion mah kan no try kan jinglut but kan no kat kum ke plan ke bihak mentan ada accept ke DCA more or less 500 crore will be spent by the Airport Authority of India, more or less. And the land acquisition will be done by the state government, whatever land is required for the new expansion. Setelah kalian dan kamu Karena ke drawing mentah don kam sekan juga karena tentang safety, no longer existing, but juga karena parking di big aircraft. Kita nak tak kekaran web desa. Running in extent to masa kedai spa antara Murles kan nomor angka South Park, it's good for every aircraft. kita lada lah extend ya kan ni ke airport yang ni Port Umroi. Ti kan dan em ke jing tung pat ban ra biang da caka da kawai airport da kawai nak benta ka Shillong kan nak Dia international. minta suang impression sih gini ke, daga expansion ka long urlong. Don't come to Monday for other airport. Don't come. Then we think bang long yang kena ke airport 24/7. Yeah, obviously when everything is done as per the like what I said, long right di aircraft, obviously kan nomor 24/7. Habis kajing anu ni government ni kuat untuk urlong baik lah dekat kalau tarik jangan dulu ni bat kamtan kun dengan state baru kau bagi lihat kuat ni baru tolong ikan ni. Ya ke extend orang ni kedekat jaka don. 6 kilometer seteng nilak man extend mentar. Handai don katukan ni pada tentang safety reason hap acquire lagi new additional land. Okay. Ibu pori ai malah nu banan la ban penbiang ban pendet ini. They have to move will be having a cabinet, will clear the cabinet to proceed to the government of India.
nang tanah de kota hende don meeting ber government of India hang tangin ya boy kapor kan balangin perkeloh ke po arais na mo perkeloh ke ban suki kon ke state ke jongi